ana foi ka dong wan me tanyim ana tiki la chung e at moko check me parliament me Akium constituency me Omoro man ladit tolit Simon Akeja ma en chono beru bene I parliament kumbidi dong an ladit de ben ka chel ki Lakwed TV watika mero nyang pian eno dugi ba chi chamo keni ngeo chalo dano mano ini beri e ka te office mon kenyo ka gwa konyo ini mano peti au tichi no ini tiga mero mete ki tichi mukene mano gwa wehe koyo chidong kumbidi ini wan watika meta nyim kun wa mero nyang chochot kibot en ladit Simon Tolit ni yop mamigi me lwen ikom lok ma cham chana tieni ning ma ini ram ter ne bot wa nyo bot lwak me Omoro atamne apoi tutwat yop me lwen ikom chana atemo gutu manok eto amero watne lwen en pe lwen ngara chel kike wo bilwen ki parliament penalty ngech menen te book pa ministries new department mapol pe Uganda wen pe lwenye ne pe lwenye po Omoro ke cham chana ne peti Omoro ke rum Uganda wen si pe man ata utitu wo lokom yo kipi ni wanu ngiyu kita chende king to ke parliament ni kili district an kira kado yera anda bira beri district kan apezi dogjon pe twer tiena duya cheli me beru I district council ka karma gen no tikala do sika yoga ngura pi pe yo da tika mat pi ki die ka chel inu ni ko wul dum twalele yot mala makonye pen an mi choko odi ta jeru waji ala sher yo more district council ko li mo wa twal ko do penan o cher kweto IGG ana sher lokum lim wa twal million maroman medik yob tangi ana mero wel tangi me yobul ki nyuto kanale pet gamane tiki dul ma tiki tit me kwetu lok no me tiki kom chamchana eto ngaro mama chogo wek geni chet kama no baloti meye peke kado ngi chwale chale NRM ki waya wana shen man gamane wa ndero we haw tala ku bidu eta mo chala tien mama penge yo la kititi ru kirga way ke mi ya kuna ba loye di sympathy vote abe loye ba ento la tiene ngi ci mo pare ka chal cham chan e chal loye ni pol gi borgen wana che sino chen ka men ke ka cham ne ka man gi gene dul ni chalo IGG dulwa wana isha charbor IGG man department wa ci wexo titre eto ko wana uti opposition wa choko gi ya pe opposition ti wa penchek me Uganda opposition ni choko gamete kama gabene me cher yemaraj tika la choka ti la tena ti choko la chok gang mier bedal ma yam korwi nguru ngi ma be gang weke berati la dit mo mier betie ma choko le ter potim ginu po wek ginu kitime chok ke abiberi ya moro si jo me amoro guwa chini chagwak chamu kene bot gi neno gi dong ne chalo wake biak gi bena tieni yek magen gi ber ka yeko opposition e kar mu karangej enomio wam gwak chamu kene me down logo tiu dak la peny kumbir twal bot gi gwak eni koni bena chi yel Omoro ka gwak ke chwalo opposition wuti ba dano ngi ya ngo mo bir dolo ina ne program ba pa wa tiao don lobo ay kilo le missing dan chale program ma mena ma aderkia lo kompu ana wa ko biti matika loke lo kompu wana bu tiki program me yopo daram ma chulu way der meri der kam ki gwako ye cham ki wilo cham wala malo se ki gwako ye silos ki warehouses ma programme no ti ana be ki investor me geto ne lokum corona ne yoga fane don kubete watiki silos
ki warehouse Omoro wek chama ki tia pu nani weng wana wilo I wela malo o biro yobo dongo chwalo bo jo mechalo well food program nyo ki chwalo wilo ba wako wel mabe ku bene mata loka waje le pu shoya ikara mo kare kwimi magale wari ka piare we chele awe pu shoya choya ba chaka ali ba der ku bene da pen ge du chaka ko la dir chaka manda ka ta waje ge bene choya ba chaka ali ba der mi abi no do ngati MP Pian we are po ikara me campaign man mo karchani no so ne jati wa chaka liwe chel liwe chel eta wa chugi kar me campaign awa amer beru won kom da tiki du mo bia wilu choya liwe der upu choya jo kana wa ta let bolda eta choya biyo ga liwe der ko ma ta wa jigi bele upu choya pen boto kun ka ge upu choya ma de ten bulu gen wa le ge dugu Somali no ge ti kunya kikan so pen kay puro kila ali bachel mudu miliona dek mando waji ayo wiyo kay puro kilo mia ali bachel no do ali dek mia bi no do dugi chuma ma ba mara jo kan wa ki cha to kios trading center muka no do kan ko be ta chat trading center kita do lo work in ka jo amoro donc ko mer ki MP gi timo a wati ba ne an do ba mi angi ci yelu angi ikara ma anatie MP amira wacha anoyo a chako business me lo ni mewa bats company ma elbio ria o bates ki lo ki wen ki kan ben du business me na kan no tia deno chan yero ba to yo angi ko ngagi BTT gin gi chwala ba to en ki kilo wa kan abia lo ki jo wen alo ki businessman magi kero ka yero ba kero kampala awa kilu ba ju do yeto ba me ming ben mega kero du ku chot pator we yo bur yo ni donc pa du ki chu we municipal pe no bad business business pe yero ne man pati ara ki Omoro pa ai kwere wa mero ne dans le betier abata no ngapuramo undo no apuramo iti mo mata chat kan noki pian pede rama chwale no pian eni be en kira no business mero chunkere eyo kita do lo be work in si ana tiki ngi mi business eno we na wa ni anda ti sina consultant me log me business log me muchoro ki log me nano teling te book munu biya ko manu ba mi akwana muka akwana we London muka na akwana we Nairobi muka na akwana kan ti inu ni bi ko nyu jomo do lo ma merne ti ikele yomi project ikele yomi business chalo ku bete ma ta wa lo kom der miri ni silos ni where else ka wa chako ben NBO koro anyogi o maleng koro choya maleng koro nyimo maleng donc chalo kita juk me wi lo bo me rokere dar ma nok ma lu tij ma nok ma bo berie no ci chok da mi are wi ino do pakil don lo ben ci o miero ye don lo bo pegi ye wi miero gi tigi dirne meti mo geno mo makilo chene sing lo wak pen ka cho jo mo mi are wi jo mo ken tika puora no ling ti o kat sing jo ken no yo mi pu ben gi kom gi romo jo ken ma pegi romo gere gi chel tiya e factory ci en akiti wa ya don lu bobin ki gi na chel ba wi no mi wi kar mo karta lu ponde senior ma Omoro wen yo no pi lo ma ge ba chulo wen e teachers me primary ma pero mo no pi yo no lela yo Omoro wen e Omoro ni chara po no Omoro ma en wati yeni no chake wa iko ngako wo pingi ya wer kata ena na chele be tina kwete kono na pe parliament e to ki ngij mana tikeri parliament apoko yo Omoro pe awa gini la tutwa a chok chi gine da wa ko peta yi chok tu kan ara be bia we ko yi bere MP tu kan a under doc ma da kun we ko 2000 gene mo gale war yo ka par bi chel kuino be tek we ko ki
ben no shoko digene result weng wari obe weng ana lo wek dum joano ki tara do takko wek ki waj lo la do lo chu la le pu wok ki ngoi ma da shi ma rai no tiar weng do yo ina ben do na ko ya polling te chan ti pier bo wek men ke chok na no petek dok wok ko petek ma jo mo ki chung ngi ti chok ko ge wok ko bok ke petek ana wek ki waj ku ya waj ni do lo yo et ma le be waj ni pe ge bo waj ka e waj ki waj et na waj ni dong re mo baki kun mo we ko beda to ki penye ne piani kit ma tiga niang ni kui no food gere kumbere food word mo ma dan tiga word yeni no food game ne opie waneno by election pole weng bero violent onyo tele ubero tie iner ma migi itamni gwa i wange enini me omor gwa po be ber maracho to al tele chanye ki kidi gi ngoge ne be ber peke ye usaka lo lo DPC Omoro welcoming ano mabe mada dokbo ye unjo me social media interview ano bere mabe mada inget en office kuno dokbe ne anano kit telemo ubero peke ci atamne inget ba wek telebetie no en kita diri wa mo cer kay yoponene ka anati la logi umio candidate yo chalo me movement peke beta logi mere beti sab kan yo kene mur kita electoral commission ba dor ke ina donc ko be electoral commission ba wacala wo wati ana acera cho dana bija bi e ma do kata manien ma en ba woro ke sub county supervisor mameki ben sub county supervisor ke yen mi chara gamo bok ke police station mi chwalo pokone sub county mon ana ye jo bi ka en movement bo yer jo bi ka de mon independent bo yer jo bi si luori dan mo ta chumoni o yer dana bi jabi donc gawo comme jalle en ma do tiyo bokke kui do kwalle payot dok bene John and weng per electoral commission ma men go official name tak kerwe ko gi ti official ka ku yutum gene do ba tiyo be bokki kunu ki jëm ne nu weng ki li way police i kere mutaka no ki lu way tali room be tali room ti be wala logi kunu so kit kanya ku ba beru je dum pexe ma actuel movement ko be wi ku chumu nyor kombede en kira ina kere telemo chanye ki kiri ka remo mo be on o be ber pe wanga an di politique ma berie politique da beru me MP tiana dek me beru won kom tiana reo put campaign nang remo mo po on dok ba tia ba tene telemo be beru pexe guerre mo be ber pe ka guerre bi ro ka cha khachelu wa pete lo no atiki programme ba diri ba yaare ni electoral commission gina ba cara wacha ki lwaka en mena marat ma jo mor primero ñu ma gamende primero ku bira ko nu we the last one and the program bere e lokum kwan kar sa mi scholarship ma da la lo kwan mana dong kwano ki computer ilon ilan la fo no ti wa kampala ite no penyo ki ko bulak bot ki gankai mo pe senior eto ma scholarship primary wa bu chero dano che wa cha ko meteke all first grade ñu waro wa jeni ka gew do dongu ben mir chete ka gew do dongu waro wa first grade mo no point from here to here gew no scholarship pet be ne ki wa meka gamete be ki yerba pet ki wa the best pero que te que no que va para tiel do nchweli pero wa ne jomo no point aboro du ke pay scholarship wa ke gavana be ya ke jomi pe no ki dane le me pe ramadano du ci wat bobu cha ko yer ndoxe be ana foi tutel